Cuando te me posta, cuando te Que tal, Milocho? Como andas? Corremos, non andamos. Porque os festicultores estades tamén detrás do que é a organización do Repercusión, non? Sí, levamos xa 10 anos, nos buscamos grupos moi divertidos, moi festeiros. Foi vos difícil conseguir a Manu Chao? Nos levábamos xa moitos anos detrás del. Este ano, pois, tocou que viñera aquí ao festival e nos encantadísimos, claro. Aguántamela, lo peor de la música, te vino a camela. Kirill, hello. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Is your first time here in First Galicia? time in Galicia, yes. What kind of music do you do, Kirill? I do a combination of electronica and Macedonian ethnic music. Here in Galicia, people like Balkanian music. Why? That style of Balkan music, which involves a lot of brass in it, it's got a dance quality to it. And I think that's what comes across well with other cultures as well. You know, like we like Latino music, like we like African rhythm music. So it's similar with Balkan, that style of Balkan music. It just moves people. Aveciñase treboada ou non se aveciña treboada cos tres trebóns? Ben treboada, e dura ademais, gran treboada. Mandoume un colega un WhatsApp e díxome, morreu Donna Summer. É un día triste para a música. Últimamente todos os días son tristes pa música, pero... Con todos respetos a música disco e a Donna Summer, a min o impacto xeracional para min foi cando morreu Bob o de Boney M. Que morrera en Leningrado, ese sí que me tocou moito. Volveron os herdeiros, xuntáronse os resentidos, os diplomáticos tamén volveron puntualmente. Que pasa, que non hai novos talentos na música galega que hai que tirar de vellas glorias? O que hai é un montonazo de músicos bons. Levamos como 4 ou 5 anos en que en Galicia hai infinidade de música moi interesante. O que pasa que igual mediáticamente non está moi apoiada. Hai 30 anos había gurús que decían que o galego non me le para rock and roll. Era certo. Chegaron os sentidos e se romperon ese tabú. Ben, pois hai xente que di que non somos un pobo de artistas, que non somos creativos, que en fin, que temos que mirar sempre cara fora. Non, que somos un pobo solamente de artistas con creatividade brutal. Nos temos unha proposta máis alado musical. En vez do Día das Letras Galegas, podemos facer o Día das Tretas Galegas. Por mor da campión, da carioca, tretas. Prefires tetas que tretas, non? Todo axuda. O que vos parece o Día das Tretas Galegas? Ojalá solo se celebrase un día das tretas galegas e iso implicase que o resto do ano, os 364 días seguintes, non houbera tretas. Vides equipados cos instrumentos, que mellor que rematar cun tema ou que? Ti que me levas, eu que che axudo, imos de xuntos ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que che axudo, imos de xuntos ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que che axudo, imos de xuntos ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que che axudo, imos de xuntos ao cabo do mundo.